Begin with God and with no regrets may ladun bang khau Rongmei Baptist Churches Council bang kunai mai Rongmei John Ruilek mai Youth Day kam Sports Meet hai gong puni mai October chuit na padai khori chuit na sanai ngan na Rongmei Part 2 playground khau tat kai puni thai mitwang kamung hai RBCC Rongmei John bang kunai mai churches chuit na chanai re kariu na tan pat khang Kamung khotai Reverend Sangai Lunggang mai Mission Board Chairman RBCC Rui Kamung Bampi Sulau Puniyay Reverend Dr. Jonathan Gang mai President RBCC Reverend Dr. Rathaipo Riak mai General Secretary RBCC Lu Rakung Liu Pan mai Secretary Longmai Zone RBCC Diringam Ka mai MCS SDO Ukrul Akani L Andrew Pan mai Secretary Longba Zone RBCC Kaniuri Speaker Sulau Puniyay Inbu na kamung kalunti Hawaii Lokang Lu Zen Pui Monta ka mai akani Lu Zen Thaina ka mai kanai guest singer sun guang kazao lupuniye. Mitwang Youth Day kam sports meet khawai volleyball, penalty, shootout, marathon, relay race, obstacle race, 100 akani 200-meter race, choir competition, solo competition, quick talk battle, talent hunt kazat azu kazao puniye. Manipur State Tong Health Minister Dr. Sapam Ranjan Rui Sakan Mekyutho Manipur khau dengue report hai inbu na neng pat makhang mai goi rui ram thai na bam lawo tuna samla minun le asai katong office khau kariu kan me khau tai sa kan nei ai namuk so koi press briefing ama tawraga koi health officials yauna ai tawraga press briefing adum pizza baduni masigi ji yamna akoi coordinated effort akoi citizen pumnamak akoi responsible loina dengue gi source se reduce tawna na baidamakta akoi hona bidama mathau tai akoi jaga kya da thingna jai source reduction chatlaga source thingnaraba dengue gi marum kokpham macha pokpham thingnaraba jaga phajana advice Pijaramaba ising kake haido amaba example oina tire gi manung da yauramba got chapu da yauramba gamla da yauramba example ni sugma mayam je si tawbiganu ko haido keno tawraga amuk numit tarani muki manung da amuk jaga da positive oina chappa kana same mawong do eta uramba jaga kya thengna je akoi official chappa kanda aduna akoi ai amuka hanna reiterate tawjari amuka hanna mayam da akoi am line lo thoga di akoi sigi dengue laina je akoi face tawina bangam moi akoi loinamak responsible citizen amoina sigi awareness se akoi lamina ba ma mathau tai natragadi kang marung kokpham macha pokpham je sigi keno eraga as it is akoi aina nga size bado yamna precious life akoi mangre ana akoi it's a teamwork all of us akoi Manipur laiba praja pumnamak akoi sige jointly akoi fight tawmina si haidana akoi health department ki mohut sinjaraga ayana nonglu kuramjari thank you All Community Development Organization more Dingthau Lokan Mai Tingkung Root na Chanai Tang Mai Foundation Day Khangabok Assembly Constituency Bangkonai Mai Lamding EEO Hall Khautat Kai Kan Thei Kamung Khautai Laisang Them Inaucha Maitai Chairman Community on Protection of Maitai Victim more Thangzam Buddha Maitai President All Community Development Organization more Yumnam Chotila Laima Advisor Nupi Khunai Chaukhat Lamjing Lup More Kaniu Rui Kamung Khau Sakwang Bampi Sulau Kanei Kamung Khautai More Khaurui Relief Guangna Relief Camp Kho Ba Mai Inmates Kagwai Ni Guang Kazao Lokane Ibu ama sarana ganda itu cakap apa, mutasi apa, makhluk berlindung nak. Mulai dari lelaki batu tuman balik sih sampai matunda. Moirang Tung History Khori Kazao Gong Mai Art and Culture Lam Khau Kasing Tang Na Incham Nu Pibam Liklam Sindam Sanglen Hai Dalanai Kumam Laikai Moirang Khau Hanpat Lokan Thei Diklam Sindam Sanglen Committee Moirang Rui Lek Na Tat Kai Kan Mai Sanglen Lanpat Mai Kamung Khautai Sanglen Tipat Lo Mai Kumam
Amu Yaima, Diklam Sindam Sanglen Committee President Gauro Moirangcha, Secretary Hemamcha Satyajit Akani, Sanglen Kau Dinpai Sulau Nimai Akani, Incham Nanun Guangazao Lokane. Diklam Sindam Sanglen Kau Pena, Jagoy, Kunung Isay, Moirang Sai, Moirang Harau Roll, Amai Piba, Sanarol Puari, Langdren, Taudri Kulang Isay, Amai Thangta, Akani Drama, Haigwai Hai, Kazaway to Nasai. Sindam Sanglen Kau Oza Gan Chui, Ray Kazat Azu Kau, Incham Lobam Puniay to Nasai. Liklam Sindam Sang Hai Hangdok Chariba, Aikoigi, Sindam Sang Asigi, Nasigi Bamaru Pandamdi, Aikoigi Moirang Kanglairongi, Sayo Langon, Ibdo Tangjingna, Taibang, Kumai Sanarakwada, Masamanai Singima Pamda, Mahangna Sinta Piduna Pangto Kiba, Poirelam Damasigi, Puari Sagatpada, Moirangi Kanglairon, Moirangi Puari Yaudrabadi Mapung Hava Yadi Haiduna, Iram Damas. Ngasi phawada sakna sonariba asigi saruk ama oina lam sindam sanglen asi hangdokjabani amadi ekhoi wakhalon manaba kharana punchinjaraga masibu thorang tawjabani iramdam moirang asida tongan ba asigumlaba lup kaya amasu leiri makoina su mamangda amadi hauji ki matam asida su yamna phajaba magi area magi subject kharada yamna phajana pangthok piri madumak aikoina madudagi walhoba awat apa kaya adu mengkhatjaba ngamnaba honabada penagi pungi landengi warigi lipungi khunung isaigi moirang saigi na chingba tongan ba walhoba hogi horaiba naharol asida aikoina tapi tikpiraga tana tiknaraga masibu amo hena na hongnana masiak mangan thokna panjanaba ngamjanaba honajarakpani. Pangal Student Organization Manipur Lingthaukan Maiting Kum Root Nasrok Tang Mai Foundation Day asai Rilong Higher Secondary Madrasa Kautat Kai Kanthe Kamung Kautai Rilong Higher Secondary Madrasa Tong Principal Wangkem Rameswar Singh All Muslim United Club Organization Tong President PH Nando Luwang Manipur Student Federation President Hizam Roshan Akani Bai Mai Azu Regwang Kazao Lokane. Pangal Students Organization PSO Manipur na ahan bada maruoy na education haibse mang tharaga adubak maruoy ba thabak oina lokatan lai ba thabak sing sida maruoy na ngasi PSO amadi tongan ba mayoy lup kaya na Manipur da education da ahong am purakanen hon matam da ngasi bawda ahong du koi u phangde masigi ato maram amadi ngasi pali ba lenga kam di education department na masida ning sangsin da ba amadi mathau masak khanga thabuk taw da bugini hay do PSO na thamjari ngasi lenga ki school ka hek thangna nakna lai mafam da private school ki registration recognition pisil la kan da lenga ki school sing no gi mut tharangna bagi masa kam ma ko helle aduga ngasi lenga ki school sing da oza wat bagi samasya ma aduma ngasi dagi lisang sitna la ko sina masigi sop to gi mijaram bu ngasi gi education department na di lenga ng lokot bagi mamita de masi lamdam sigi education da chauba chaikhiang am oibe tana tungi la kadru generation si da laibak thibani hai se PSO ki mekai de ke thamjage loina na cancel laglabada ngasi Manipur se covid na marol ama gogi sahi ani ma chaikhiang pi na bram oira kan maram chana mai dam phangkide loina na adu gi hek hangnaba mikopta lamdam ma se yam laibak thiba toga ningde ba thaudo ama 2000 May gi tang 2023 ki thok na maram oira ga Mairoi sing da chobo chaithiang amchu piri masi PSO ki mai kai de ke swai da thamjaring badi leiriba puro tanglup puding magna aigi wakal da do ga aikoi mayam gi apun ba do punjil la kan da amukdang santi oiba lamdam mama oira pagaloina saukat pa amdi ngasi gi malem gi saukat lamdel sida yaw ba du lamdam mama puro pama hoi puding mag oi minasi ha ba pauzela du tang PSO ki mai kai de ki pizari Tamanglong tong social entrepreneur kaningai riak mai akani kaniu team roi INC kaudula nai join chulo kanthe DCC Tamanglong akani BCC Tamanglong block roi kaningai riak mai kaniu team ta rilo kane Tamanglong New Salem kho rilo memung khotai Tamanglong District Congress Committee Working President PH Fungan roi rilo na thonku lo kane inbu na sakan mai kyutho Hudon ko wang ni may kagan gway ko party tuang kapum tan titalo may naramang na inbu na masay pay na membership enrollment suwang bamnu way to na sa kanay. Social entrepreneur kaning gay riap mele kazaw na gan ru pungu re Indian National Congress ko dulanay join sulaw kantong MPCC Kisan Congress Manipur tuang chairman
El Nando akani ex MP Dr. T Mainia Rui Zailaw mi bangkho Unicef and ITT Kanpur Well India Limited le kariuna lenglona asai Konthozam Maning Laikai SG Anganwadi Center Khoba Mai Alaudun Khang Kisan Congress Manipur MPCC Chairman El Nando Rui School Bag akani foldable table jalo kanthe chamnga lauthe